دما خوش ببینرین هجا ایرو یکی هزیران 2023 جه روژان روژا پیشمی بویا رو گشتلانی هری سرکی و هری بالکش یل لسران سری جهانی رودانا امی جاره کدن حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بگین. بر جارکن دما خوش ببینرین هجا پشتی انجامین پارلمنتو لجنه بلند حل بشارتنان یه که انجامین تورا دویمین آسر و کماریا ترکیه جهش کرکر لگوری وی اردوغان جسادی 52.18 و قلجدارولوژی جسادی 47.82 یه دنگام بدست خستیه هر وها بردف که هده پیگونای جی گوت پیواجوه گشتی یا کنگریا مزن دست پیکر. سروکی لجنه هلبجارتنیا بلند احمد ینر انجامین داوین هلبجارتنا سرو کمالی برای گشتی را پار وکر. ینر دیار کرد که جبو انجام بین اشکره کرن جروجنامه فرمیره هاتن شاندن. لگوری وی رجب طایب اردوان جسادی 52.18 و کمال کلشداروğlu جسادی 47.82 این دنگان ورگرتیه. ینر دا زانین که لجنه پیواجوین ده سالنامه هلبجارتنی ده شوپاند و itirazین درباره دنگدانا دویمین سرو کماریه یا 29 و 31 گلانا 2023 ده بداوی کرد. ینر گوت 28 گلانا 2023 ده حد دیتن که 52 میلیون و 93 هزار و 375 هلبجری نافخوایی دنگین خودانه و رجه دنگانجی جسادی 85.72 بو. 1 میلیون و 930 هزار و 226 هلبجرین لدروی ولاد تاوی گمرک دنگ خواه بکارانین و رجه بشتار جی جسادی 56.34 بو. حد دیتن که لترکیه و دروی ولد به تواهی 54 میلیون و 23 هزار و 601 هلبجران دنگ خواه بکارانینه و رجه تاوی بونه جسادی 84.15. سروکی گشتی یه سکی احمد ینر آگاهاند که اردوانی دلبجارتنی ده بسر کد بگشتی 27 میلیون و 834 هزار و 589 دنگ کمال کلشداروğlu جی 25 و 504 هزار و 724 دنگ ستاندیه. Laliye kedin pişti helbijartını Partiya Demokratika gelen HDP ketiye tevgeri. Seçim sürecinde çalışmalarımız boyunca بردفکا HDP ابرو گونای تکلداری پیواجوه جنوب ساسکرین و برنامه خباتان لناوندا گشتیا HDP دا خویانی دا. ابرو گونای دیار کرد که آرمان جوانیا سرکه آماده کارین بو سردمان نویه اوها گود. دو آرمان جن اساسین وان آماده کاریان هنه یا یکمین مکانیزم رخنه خو رخنه کرنی وره باندور کرن یا دویمین به یکو هنجه تک نشان بدن امی حمود تشتین محاسبیاتی کرن لما باردکن پیک بینن. گونایانی زمان کو اوی بوان نقاش و نرخاندنین دکن را خواجبو ناوروکا کنفرانس و کنگره مزن آماده بگن. بردفکا HDP جبو پرسک تکلداری پارتیا هر داوای جی برسردا. ده هلوستا میل همبری رخصتین سوجین وان زیده نگوهره. جبو پاراستنا ولات خو دزبردانا جریگزین دموکراسی بری نها سویت تنه جبو اریکرنا ترکیه یا ده اندامتیا ناتوی ده بگیره چافسور بویه لسویدی قانون نوین تکوشینا لدیجی تروری کتنه مریتی ستوکولم پشتی ویگاوی لبندا اریکرنا انقره یه دوی نوبری ده سکرتری گشتی ناتوی ستولتنبرگ جی دیار کرد که اوی لسر مجاری ده دمکه نیز ده بچه ترکیه. سوید بهتری سالکیه جبو پاراسنا ولاتی خو دخوازه به اندام ناتوی. اف دخوازه سوید جالی ترکیه و وکا فرسندکی لدیجی زختال سر مخالفین ترکین لوی ولاتی هات لسویدی قانون نوین تکوشینا لدیجی تروری کتن مریتی. لگوری قانون تکلدار دوی کس پشتوانیا رخصتنین لناوا ولات کو وکا ترور تیدی تنکه.
berûva jî wê ew kes wê bêne girtin. Bi tundkirina qanûnên xwe yên li dijî terorê, Stockholm hêvî dike ku erêkirina Enqereyê ya ji bo endamtiya wê ya NATO bigire. Piştî êrişa Rosyayê li ser Ukraynayê, Swêd û Fînlandiyayê ku bikevne şopî siyaseta derve ya bêalî dişopandin, dejdê Golana 2022 de selêdana endamtiya NATOyê kiribûn. Fînlandiya di Nîsana borî de piştî erêkirina 30 welatên endam bû endamê Sûyekemîn yên NATOyê. Swêd ji ber hîna erêkirina Tirkiye û Macaristanê negirtiye, hîna jî tevlê hevpeymanê nebûye. Sekreterê Giştî NATOyê Stoltenberg diyar kir ku ji bo pêvajoya endamtiya Swêdê ya li NATOyê wê di demekê nêz de biçe Tirkiyeyê. Stoltenberg di destpêka civîna wezîrên karên derve ya welatên endamên NATOyê de li Oslo'ya axivî. Stoltenberg diyar kir ku destpêka hefteyê bi şefê rejîma Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan re hevdîtin kiriye û wê di demekê nêz de biçe Enqereyê. Stoltenberg anî ziman ku armanca serekeya serdanê erêkirina Tirkiyeya bû endamtiya Swêdê ye. Endametiya Swêdê ya li nava NATOyê ji ber vetoya dewleta Tirk pêk nayê. Dewleta Tirk dixwaze zexta li ser Kurdan li Swêdê jî bike. Wezîrê Karê Derveyê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Antony Blinken jî roja sêşemê bank li Tirkiye û Macaristanê kiribû ku dawê li vetoyê bînin û gotibû. Dema wê hatiye. Belê Rusya di her fersendekê de êrişî paytexta Ukrayna Kievê dike di êrişa bi mûşekan pêk hade 3 kes mirin û 12 jî birîndar bûn. Di vê navberê de Serokkomarê Fransayê Macron diyar kir ku kesê ku di pêvajoya şer de dibe ku rojeva pêre danûstandin pêk were ew jê Serokê Rusyayê Putin e. Di vê navberê de Washingtonê paketeke nû ya alîkariya ji bo Ukraynayê ku ji 300 milyon dolarî pêk tê eşkere kir. Mosko êrişên biçekên giran ên li ser Kievê zêde dike. Piştî êrişa balafirên vê mirov a li ser Moskoyê, vê carê Rusya bi moşekan êrişî paytexta Ukrayna Kievê kir. Mudîriyeta polîsan Anatewiyî ya Ukrayna li ser mijarê daxuyan yek da. Li gorî daxuyaniyê di encama êrişê de keçeke 9 salî, dayîka wê ya 34 salî û jineke 33 salî jiyana xwe ji dest daye û 12 kes jî birîndar bûne. Her wiha hat diyarkirin ku xisa li nexweşxane kiraş û apartmaneke çêbûye. Di vê navberê de Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron ji bo dawî anîna li şer îşaret bi danûstandinên li gel Serokê Rusyayê Vladimir Putin kir. Emmanuel Macron got, ne pêkane ku Putin ji ber sûcên şer ên li Ukraynayê pêk anîne li dadgeha Lahayê were dadgehkirin. Li gorî nûçeya The Guardian, Macron di konferansa lîderên Yekîtiya Ewropa ya Slovakyaya de li ser mijarên cuda axivî. Macron li wir balkişand serpêwîstiya hevdîtina digel Putin. Serokkomarê Fransayê diyar kir got divê piştgiriya Amerîka ya ji bo Ukraynayê bidome ew got. Eger di hilbijartina 2024an ên Amerîkayê de komarî bi ser bikevin û piştgiriya ji Ukraynayê re bêguhertin, divê Ewropa parastina xwe xurt bike. Li aliyekî din, koordînatorê ragihandina stratejîk a Konseya Ewlekariya Neteweyî ya Qesra Spî John Kirby di civîna çapemeniyê ya rojane de bersiva pirsên rojnamavanan da. Kirby da zanîn ku artêşa Amerîkayê wêj depoyên xwe alîkariya leşkerî nû bide Ukraynayê û got. Di paketa nû de cebilxaneyên zêde yên pergalên parastina hewayî ya Patriot, Stingers û pergala roketî ya top avêj a bilind HIMARS hene. Wezareta Parastinê ya Amerîkayê Pentagonê jî parvekir, got paketa alîkariyê ya leşkerî bi bihayê 300 milyon dolarî ye û amûrên pûçkirina mayînan û cebilxaneyên corbecor hene. Belê ne tenê Swêd û Fînlandiya piştî êrişa Rusyaya li ser Ukraynayê welatên dingên li aliyê Bakurê Ewropayê dixwazin dibin sîwana NATOyê de xwe biparêzin angoya Yekîtiya Ewropayê de di vê çarçoveyê de Seroka Komisyona Yekîtiya Ewropayê von der Leyen balkişan li ser pêvajoya endamtiya Moldova ya ji bo Yekîtiya û got Moldova di dilê Ewropayê de ye ez dixwazim peyama em bi were ne bi dingelê Moldowayê
هر وها سروکا مولدووای مایا سوندا جی دیار کر کو او پاشاروجا ولاتین خو د ناوا یکیتیا اوروپای ده دبینن. مولدووا خو حاضر دکه گود دمین پیش ده با آوای کی فرمی به اندام یکیتیا اوروپای. سروکا کمیسیونا یکیتیا اوروپای اورسولا وندرلاین جبو پیشکتن آمازن آ مولدووای سروکاوی ولاتی مایا ساندو پیروز کرد. لاین دی جوینا چاپمنیه یال پایتخت مولدووای ده گود مولدووا دل اوروپای ده مولدووا اوروپای ایرو اوسبه همو اوروپا مولدووای. Because your country embodies Europe's core values. That is solidarity. هر وها وندرلاین بالکشان سر پیواژویا اندامتیا مولدووا یجبو یکیتیا اوروپای او گود از دخوازم پیاما ام بورانه بدن گل مولدووای ده هر پنگاوا ویال سریا یکیتیا اوروپای ده ام پشتگیریه ددن و وندرلاین بالکشان سر تکلیان دنا برا روسیا مولدووای ده او دیار کر روسیا دماغوب انرژی شانتاج ده مولدووای دکر دروشکه گله کی زحمت دبو لین هاگ ردای بوناوی کیم بویا از براستی جی مولدووای پیروز دکم هوند دمکه پر زحمت را در باس بون لی هم بسر کتن سروکا مولدووای مایا ساندوشی را گهاند ارکه نفشه میگو ام مولدووای مالباتا اوروپای زیده بکن و یکیتیا اوروپای بینم مالی و از باور دکم گو امی بسر کون. Întreaga Europa se adună la Bulboaca, un sat frumos din țara noastră. ساندو دستین شانکر گو او پاشاروجا ولات خود یکیتیا اوروپای دد بینن و جبورا فورمان دا آستا هری جور ده هولدانان نشان ددن. بری بینرین هجا لناوا اوروپای جی دناوا دمین داوی ده جارکدن آلوسی دنابرا ولاتان ده درکتیه و ولاتین هری سرکین کو آلوسی درکه جی او جی سربستان و کوسووای چارکین سربن آل دیجی جدابونا کوسووای جالی سربستانی و دوام دکه ناتو جی لشکرین خو ل زواچی این ل باکوری کوسووای کو ل پروتستو دوام دکن زیده دکه کوسووای کو هزا ناتو دای پشتا خو هول ده جی سربستانی جدابه لی گلی سربستانی ویکی وکه پارچه کرنا ولات دبینه لوما لدیجی ویدا خوزا کوسووای چارکین پروتستوی داردخن جبو چالکین ایرو کمک کارکرین مادن جی بجداری چالکیان بون لی لگوری روژین بوری هجمارا چالکوانان هینکیم تره. جه ساعتین سری صبحی و هجمارا که زیده جه لشکرین هیزین آشتی ین ناتو ین لکوسووی کوفور جه لجه چالکیان آمده بون. سرو گوران راکیج جه روژدماوانان رگود جبو لجه چالکیان آلوزی زیده تر نبه وان او کوفوری لحف کرنه. لما اوی لشکرین کفوری تنیج بو پاراستنا گل کو به آوه که آشتیان خوپشاندران دیکن لور آمده بن. بلی تفگرا مترسیدارین کره باکور ژاپنیا او دولتین یکبین امریکای هیم بیتر نیزی هفته که دینا برا واشنطن او توکیو ده بریارا خورد کرنا هفکاریا اولی کاری هات داین. وزیر پاراستنی دولتین یکبوین امریکای لیلیوت آوستن ده چارچوبه گشتا خویا هند پاسیفیکی ده سردانا ژاپنیایی کرد. آوستن لور به همپیشه خوی ژاپنیا یاسوکوزو هماداره جویام. ده هفدیتینی ده مترسیا اولهی یا پیونگیانگ او چالکین چینی ین لحرم او شری روسیا لدیجی اوکراینی هاتن گوتو بیش کرن. آوستن پشتی هفدیتینی گوت چالکی نوکلیری او برنامه موشکی ین خطرناک او به استقرار کره باکور آشتی او گفیل استقرار حرمی دخواه. اوستن جاره کدن آنی زمان کو او جبو دانوستاندنان آمدنه. هر وها ایریشا روسیه لسر اوکراینی جوکه خوف او بیسدن نرخاند. ده هفدیتینی ده وزیر پاراستنی یه ژاپنی هماده جیگوت ما لگل کره باشور اوستوریا او یکیتیا ولاتین باشوری روشتاتی آسیایی لحف کرنه که هفکاری اولکاری ین دنابرا هر دو ولاتان ده کورتر بکن. تویوی دوار شری لدیجی گفین لحرمی ده جی تکلیه که نزیکتر بکن. همه ده دیار کر که جبو هاوردورا اولهیه یا دجوار حوجداریا گلک هفکاری هیا او هاگاد ما گرینگیا هفکاریا نبتنی یا دنابرا ژاپنیاییه.
بله روشا آلوسیا لسودان ایدی نتوین یک بوی خستی نوا تفگری و مترسی سکرتری گشتی یه نتوین یک بوی آنتونیو گوتریز به مجارا سودانی کنسه اولکری یا نتوین یک بوی دجوینه امریکا جه گفل آلین سودان خوارکو اگر بست وره بن پیکرن و جزایان لسروان پیک بینه. لسودان روشا آلوس و شر دستهلاتداریه. افروش آلیه نتوین یک بویی و دناوا فکارندت تماشا کرن. Eastern and southern Ukraine are now not functional. For this year alone, we in our humanitarian بردف که نتوین یک بوی استیوان دوجاریک دیجوینا چاپمنیه یا روزانه ده برسوا پرسنتیکل داری روشا لسودان ده. دوجاریک بالکشان سرویه که گو نتوین یک بویی نه آلیگره دان استندن جداییه و گوت خباتکارین مین آلیکاری مروی لسر عرده هول دیدن به هر دو آلیین شر تکلیه دینن. پیامه گشتی اوه گو تاوله داویل تواهی شروره. ام دکارن آلیکاریه بدنگل سودانیین حوجه دار. دوشاریک دازانین گو آلیین لسودان جبوگی هاندنا آلیکاری مروی زیدتر دست به هفکاریه کریه و افتشت آنی زمان. هفکار نتوین یک بوی هول دیدن آلیکاریه بگهینن همو خالان. دوشاریک آگاهی پاروکر و گوت از پشراست دکم گو سکرتر گشتی نتوین یک بوی جبول سر روشا دراماتیک آسودان بولاتین اندام را بچه و بانگ لکنسیا اولکاریه یا نتوین یک بوی کریه. جوینا گوی پشتی نیوروپیک وره دیبرونشتنه که گرتی بیکرن. به پشتوانی ریاض و واشنگتن 20 گولانه بریارا اگربسته یا 22 گولانه جبو هفته که هات بوراگ هاندن. Biden was determined that President Putin hear from him. وزیر کارین دروی امریکا آنتونی بلینکن جی گوت ین اگربسته بن پی بکن و جزال وان بین فرض کرن. عربستان سعودی و امریکا 29 گولانه راگهان گول سر دریج کرنا پیمان اگربسته بو 5 روزندن هاتیل هف کرن. ددما اگربستن گو هاتن راگهاندن ده شرط دوام دکر. هر دو آلیان هفودو ببن پیکرنا آگربسته تاوان بار کرن. ایرو مدیای سودان راگهان گو آرتش بشداریا خوددان و سندن جدای دراوستان دیا. نتوین یک بوی دیار کر گو بهتری میلیون کس دناوا ولایت جه وارن خوابونه و جبرشار 300,000 کس راویان ولایت جیران. رخصنا تندرستی یا جهانی راگهان گو جبرشار لسودان 85 کسان جیان خوش دست دایه و 5500 کس جبرین دار بونه. بلبیندرین هجا نوچام داویشی درباره تکلین و جاری دنابرا دو ولاتین دن ین هم پارزمین آفریقا و پارزمین آسیا دیه اوجیم طهران و قاهره یا طهران دخوازه تکلین خواه ین به قاهره را دزودترین دمیده خورد بکه جبوویه که جی ایران نها دخوازه ریا بالفران دنابرا هر دو ولاتان ده جارکه دن وره فکرن. سروکی ریخستنا هوایی یا سیویلیا ایرانی محمد بخش دوخ ده داخلانیه که ده راگهاند بوکو او آمدنه سفرین راستین ناوبرا طهران و قاهره یه پیک بینن. لگوری نوچه چپمن یا ایرانی بخش کد جبو گشتین آسمانی ین طهران قاهره تا آستان ین نینه او بالفرین ریویان ین ایرانی آمدنه که سفران پیک بینن. لگوری داخلانی بردف که حکومت ایرانی پشتی پیشوازی جنوب و دستپیکرنا پیوندین جعالی ریبری اولیه ایرانی علی خامنه‌ای و سرکمار ابراهیم رئیسی فرمانده وزیر کاری دروکو جبو بهزکرنا پیوندین لگل مصر گاوین پیوست ورا آویتن. وزیر کاری دروی ایرانی حسین امیر عبداللهیان جی دیار کرکو هر دو ولات به ریا اوفیسین پاراستنا برجوندین خوین لطهران و قاهره کانال کفورمی یا پیوندیا راست راز جهیه. بله بینرین هیجا ام لور دیگهجین داویا بلتنا خویا جهانی او دبیجین حتی صبح جارک دلورین پیشیا و بمینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد وقت آرمن.